Kebe ulumu kuchu nehiliger tıxa sotun salatgar kıstık hetenge ahanerer. Nehili kürdünen tığınca 315 sınaf suyu 396 sılgı kooperatiflerge bağına yonuna çağına kayıstolarga itilden turar. Mukучу нехилигер 2 кооператив үс баахнай онна 217 кита кайыстыба этни теңе бир астыр үлдүр терилте үлелилер. Нахпы тақсан олық лапача атчата дияқып урут 2 лаат 635 янарнақ бар болланы билин қолбары 535 янарнақ бар. Соответственно, үпит тугаме атчанер. Кыдан баран ты хайсатын программатын ылынны бут быйыл. Оны элбетерге буланнақпыт. Нехилекке урукку мукучу кооператив оннугар ынақ сүйі сылғы итиитинен оттоғынан үхілетінен жырықтанар ымтығы сайылы кооператив терилен үлетін сағалаата. Кооператив финансовый чепдегидди программадығар қапсар сылтан Бурятияттан бейхан төбе сементаль барудалақ тұңы сүйіні атылығарға договордаста. Бүгін қайыстыва бейхан местелях саңа қодан каркағын тұрорда. Benim данное время bir механизмный способынан деп курду улус көмөтүнөн, уну хелепит администрациялык көмөтүнөн котон тудан хагалапыт бүкүн. Материал бут отон бар декап. Быйыл унардах аты эрген кийне үйті пакеттер терил туруран үлелетті. Аты эрген кийне иккини хилегинен үйті тутар. Агыс 190 тонна үйті пережуботкалыр, сүрбе 5 тонна арының урар буланнагын толырын эрер. Унардах кийин кефиртен сагалан мороженайга тие арас продукцияны оңорор. Онтон бу Альтер 04 ден оборудованияны буппут инвест проектинен. Онтой бу булырын келбите. Өдө Сакастаны буппут, онтой бу келбите, оны бу колбату бут. Неленени билин үтүнен хачер кыктанды өтек. Нехилекке тыхайыстывын министерствотын программатынан 2013-2014 сылларга 6 саңа же тутулан үлага кирде. Этинден 2-те әлбә олах ыллар олорор желері. Келер сылга тыхайыстывыткер эдер специалистері сығырыр сылтан нехилек же квотатыгар кыса үлелер соруктаах. Туяра Кукрева, Василий Федоров, Саға телевидениете, Кебәйі.